Kiama mawakili kaunti ya Meru nende bachumirite na kwira rais wa Kenya William Ruto ayro wangiru wambethene na koti itiyo kira kibatere bakiari mawakili bani berite rais ayukirietwa muntu kiombora muthuri itiro wangina ru indete kuwa athikira mawatho ya koti nkuluki buite bakaritaniria kwa musio sniper kio tukinya kwethero ni kuya na motungata ya utheri kiri musio na rietwa pro bono services. Mheshimiwa Ruto owa kuga kwina court orders iria agetekagiria na ingi arege ari Kenya yetu tutenda guchokwa nyuma au na ari umwe barabari kiri ndwa cia gukomboa Kenya eji in the 90s riria mutongeri ontegoro akeza gikodema judiciary then twi ugwatine non to kethero just any other person. My president is not any other person. The area acquired against judiciary, then it is setting a bad precedent. Baraba kuwa bate atikira ko tondo ntukwewe kwa baile baraba thuki ikona niba obamenya niba komya judgment cio ka ruling cio iraba korea babweri weta bakapira uyu kaba kike keke amakira kya Judicial Service Commission kira kitake ka review ke kona ni atago karina kikenga antu bau kwina iko keke akarikere keke sniper mwana omunini mwana araurene arari na family nkai kinyaka na kawe katiero kayonka kamwe manto ituko yare ya kondrem urara withire kitendo kiu ari muntu ekairerinda kaneka era mubuto omuraya ko omukue wewe rukanonthi batu twi mawakili tukurea kutureana na mtu na turenda kuwa ikuke ubatu twi mawakili twaicheana kukaria family eu nikenda mantu ya tekoro karikeke muthetu yetu ya Meru ringi na itukureana na antu bakwenda kureta siasa kiri investigation ire kuendelea ira tukona ni wetabo ya muno yate mantu ya siasa tafadhali muntu nakwite family neti mwakoro mwana kana tie nakana ningi antu bakwenda kureta siasa kenda baraba ku investigate bakaraka bakwebelwa njirene tuwe family u to mekirira na tucoke tubarwa amire kotine tuti ubariye kinya shiringi imwe kethero kwibo benderere kwaria gutetera gikuo kia Robert Ouko uga turinge menya justice ni atendekere ikyo naro twizite kitore mawakili kuga tutekira inyatwe kuona what is happening in society tumba gutetera ikienda the future ya Meru na Kenya gutikaonekana gikuo kiomba kumania either na gisiasa na iya withangwe na mpoya karike nikaenda tumea muntu inkongere kwe Meru eyambiria kuthiria Meru inkongere kwe na Mount Kenya eyambiria kuthiria Mount Kenya inkongere kwe Kenya kuthiria Kenya tukwenda kumea twi mawakili tukagwatia police na legal expertise ombe kumea na araba batigo kava kethera batikavite ODPP tukumea no mawakili tabatwie ende no ntui batu turakire defense tukaba gwatia gukunika marinya jara jonde jamba kwithira jari case kire case investigation case yao na tulirita turi mawakili twinde kire anga kiranto ba Meru ni giki uria wonde waina njara gikuo ne gya sniper mbere kubanga kuraga sniper kumuraga kungwa kukunikira kuitha gikuo kya sniper netikie ojo ntukwewe ya nthinje nijite nantu arume naka bagachurwa nondu wa gikuo kiriko giki gya sniper